Eki kikozirwe nk'omuringo gw'okwongera omujinya n'omuhimbo omu bakozi ba kampuni ya Vision Group Group Mbarara okugumizamu nibakora emirimo yabo n'obukugu. Ubuzima natwenda kusiima munonga kampani yitu tukora ahubwo kuguma netumanya netwijuka na munongo mbwire nko abinji turugira mu school fees mwene Christmas abamwe ni ntubatuye nuko butamanya hitwaza kuyihe kuri gushemeza abana bitu konka kushanga kampani yitu tukora nesime imirimo yitu aha muhero bwo mwaka ikabasa kutereza ibitu nke bose dushima Vision Group abo kucyo kitereke katujuka nk'abakozi bayo tubisima tine bwaricoro ati Christmas yawa n'abakwise wasakine byo kugisiga aho Christmas neba yawo bamwe mu banyamakuru abari kugashaka mu districts zitari zimwe na zimwe basimira imirimo korwa na munongo muringo gw'amakuru Agacencwire garimo gahindura imiturire y'abantu ombyanga bitari mwe na bimwe. Yes ni kirungi okora company kandi ahiguriye abyona ekakwa appreciating kandi twenda kusima kitongore cya Vision Group muteka abakozi bayo abo gutereze kitereke cyatwaza kurya twaza gashura bakamabito aba Vision Group bashara mu kuturongora batereze bitereke tugende dushemera kandi ni ikintu yongera okubaraganisa niteka kushora amakuru Agacencwire ngaburijo no kwinjiza umurimo gwitu nga Vision Group nitubendeza nohere yosinge hamwe no mwako musyo gwihorere gashakwa Sandeke William.